Complete the lesson units and tense. Number 1. Complete as the example. الإكزامبل بيقول لي 98 equal 90 plus 8. هنا كاتب لي value of 98 of 9 وال 8. الفاليو بتاعت ال 8 قريناها ازاي؟ 8. إنما ال 98 قرينا ال 9 90. يبقى ال 98 equals 90 and 8. 90 plus 8. يبقى ال 61 ال 1 اتقرت 1 وال 60 اتقرت ال 6 يعني اتقرت 60. يبقى 60 plus 1 is 61. 60 and 1 ال value of 6 60 وال value of 1 1. 49 ال 4 قريناها 40 وال 9 قريناها 9 تبقى 49 equals 40 plus 9. value of ال 4 40 وال value of ال 9 9. 14 ال 4 قريناها 4 وال 1 قريناها 10. 14 يبقى 10 plus 4. 30 قرينا 3 30. طب الزيرو ما قلناهوش يبقى 30 plus ايه 0 لان ما عنديش unit digit يبقى 30 plus ايه 0. 7 قريت هنا ايه اليونت digit 7 مفيش عندي tenth digit يبقى equal 8 tenth digit 0 ما عنديش number في ال tenth يبقى 7 plus ال 0 أو 0 plus 7. complete. number 1 38 equal dots في ال tenth و dots في ال unit. A في ال 10 و A في ال unit. ال 38 ال 8 هي ال unit وال 3 هي ال tenth. 46 ال 6 دي ايه ال first digit unit وال 4 في ال tenth يبقى 6 في ال unit 4 في ال tenth 4 tenths and 6 units. 60 first digit ال 0 units وال 6 tenths يبقى 0 في ال units and 6 في ال ايه في ال tenths. 9 ال 9 ده ايه unit هو ال first digit. فين ال second digit تاني digit فين مش موجودة. ال tenth digit 0 يبقى 9 في ال unit 0 tenths. join each of the following. join أو match هنا علشان نعمل join. number 1 3 tenths plus 0 units. الأول نشوفها equal كام بعد كده نعمل الماتشنج. 3 في ال tenths و 0 في ال units يبقى put 0 وجنب ال 0 نكتب 3 في ال left hand side بقت 30. فين 30 هنا عشان نعمل join. number 2 تاني واحد يبقى join 30 with 30. طب ال 20 plus 5 20 و 5 بقت ايه 25 يبقى نكتب فوقيها 25. then join فين ال 25 هو ال first number join. هنا 0 في ال tenths and 5 في ال units يبقى put 5 وجنب ال 5 نكتب 0. طبعا ال 0 في ال left hand side ممكن نكنسله بقت 5 بس. then join with ايه with number 5. 5 tenths and 0 units put ال 0 في ال right hand side وال 5 فين في ال left hand side في ال tenth digit بقت 50. join with number 50 اللي هو آخر حاجة. آخر حاجة 50 plus 2 equals ايه 52. 50 plus 2 يعني 52 يبقى join with ايه 52.